u suštini mislim mogu biti prezadovoljan pre svega borbenošću igrača, zatim odnosu prema igri, odnosu prema protivniku i odnosu prema publici, gde smo pokazali da poštujemo maksimalno loptu, da poštujemo odbranu, da poštujemo onaj dogovor iz slačionice, tako da pre svega borbenošću sam prezadovoljan. Narednu utakmicu bi trebalo da igramo protiv Vlajčinog Hana sad za vikend, ali koliko sam ja obavešten da su oni odustali od takmičenja, tako da ja mislim da će nam dobro doći ova pauza da se još malo fizički pripremimo za ta posljednja 2 kola i ja se nadam da se i Nikola Jovanović priključi ekipi za nedelju 2. Ovo nam je zaista bilo biti ili ne biti, možda je zato bila i malo veća nervoza na utakmici, možda su i bilo. U suštini ja sam prezadovoljan da nismo imali previše tehničkih grešaka, što se obično ovakve utakmice prave, znači veliki naboj, velika očekivanje i onda dolazi do tehničkih grešaka čak i u Superligi, čak i na nekim velikim takmičenjima, a kamoli u rangu koji mi igramo. Tako da što se toga tiče, ja sam prezadovoljan. Ova pobeda mnogo znači zaista, jer smo, s obzirom da smo jedini poraz doživjeli od Lebana, znači sad smo to anulirali, doduše oni su nas sa većom razlikom pobedili jer se igralo na betonu i mi smo išli sa baš malim brojem igrača na tu utakmicu. U suštini nama su te 2 pobede potrebne do kraja, čak uz neki razvoj možda nam u posljednjem kolu ne treba pobeda, ali ja sam rekao, mislim, to smo se dogovorili i sa igračima i sa upravom, nama je cilj svih tih 7 pobeda, evo 4 smo ostvarili, ostale su još te 3 utakmice i ja se nadam da ćemo da završimo do kraja posao kako treba.